Reverend Father Dr. Savanansi Ndugwa Orvika General wa Mbarach Diocese omukushaba kwe kwa misa kweri izoba yatandika rukusima abanyamakuru abwenkwatanisa nungi eberekire bakashabira hamwe ekikuza kureta entunguka omu kigombe cyabo. Faza hona yasima omuntu mukuru w'abanyamakuru okubaza kubasiha amakuru ebiri kufa mu ihanga. Gorere hamwe abeteze bakipine ntugane bizugushana okugenda kuba kutera umufundi tubakudanguza kutera windi giteni wa vision ni wa Monica ni wa CBS kandi batera when tugira kwenda kwa demo celebrate ngete twena nk'abanyamakuru. Abanyamakuru bona bayigita aha abantu abandi okushaba government okubasa kubateka mu kitinisa ekiro cyabo cy'abanyamakuru neka kikora nka public holiday nk'amazoba gandi. Turebe nk'abantu abatine rubaju aba opposition bagire kibakora tuze tubakavaring government ye ine cyeriyo nekora tuze nayo tukikavaring konkereke gumane tureba nkabine covering yo yonka aba opposition baza twaza kuzayo nti ya gasi kamera zitu bazata batere mijere kabenisha aba government ya Uganda eriko yibirwa president witu Yoweri Kaguta Museveni hamwe na minister wa information and technology which is Chris Baryomunsi first lady mama hamwe na general Kene Rugaba Muhozi ikireke bakirangirire ebe public holiday nk'amazoba gandi zobere cyo kubacariona no tubita mu nk'abanyamakuru uko waza kureba ko twaba turiyaha kigomere gushanga abanyamakuru wabafunizo barumwe nk'ababona berundanire hamwe. Omurama gw'umwaka gwaguri amakuru omisho gemberambi eruho okurinde by'ubuhangwa gashakwa na Gudi Fatima.